Urawari MCO wa wodi ya Mwanganthia Daktari Julius Mbijiwe na aririte ripoti ya utumiri wa kigina kia mirurunguru otongere wa Gavana Kawira Mwangaza. Akiaria na gwete mbaru ripoti ya muteteri Kioto kia Mwingisa Lesio Thuranira akiuga ni utubotio Kenya kinyani kuona bure ambecha cha mwingi ikuiwa ni atongere baraba atarirwe. Mutugikare na wina ripoti ije. Twakarana kimtugege to bakingangi bokirikana. Na nile tankiwa kigangi rojene na upoje bokuwa kigangi ntakene na nile kigangi oto ntakenda to yana yanai na kiona nina upori ebo kama ndo maingi na nile boduwa kaende kabati. Ni migambo ya mwiriki Karingora wari MC wa Bogita East akiwa gitumikia wekwingwa gitine kiu kiri kithurano kithiru ni uria gwatire mbaru ngavana wa Kabere Kiraitu Murungi na Nandi wakiuga ari murengone jwa kugwata mbaru thirikari ya ngavana wa Thaiji Kawira Mwangaza na wekiri Daktari Julius Mbijiwe MC wa Karaja wa Mwanganthia ni giutate akiuga kuma na riboti ira chumbukite kuma kiri thuranira Saresio cia kuga thirikari ya ngavana Mwangaza ni gutumira kigino ria guteagiri riboti ni thirite kibogwa bota atongeria tukura bakaende kabati nkuona mabati kwenye ja kieja nombuga ino kabati kakumira, lakini yo kaende imeanza kuleta wasiwasi kidogo, muntu ule wetagwa PA imuntu waku isasawa imuntu waku no wetagwa PA teo imuntu waku ura wetagwa mbondegan onto no karagia isasawa, lakini tubeja na tuto county tumenyerwa nya tukenda na baba thoma bwega kana tubuita kumenyerwa nande ya report ye kumira ikamakania kwatuika muntu agwekirwa mbesa maite 18 ntuko emwe 18 times in a single day ni utata. Umuma maita 18 onge maita 15 onge maita kenda menya ugwe kethe imbe chia kwire bank. For example, the director of this institution weta bank maita 10 nyamuntu bank ya morimbi no tuwejere mono na ichi akukogera. So the issue of 18 times na 18 times yeje imwaro nyakwe imutano nyakwe imware oku imuthoni oku au nyo kurethera utata Ukoroki Mbijiwe na ugite ni untu antu kuri na toino monka kwethire kuri na mwanki no ritie ngavana Mwangaza gutegera nteto iji bwega tutikuregana na issue ya antu banja gukaria no ntu no bo gwitikia, lakini rena nditonyere kiri muntu onja uria agwita maita 18 agwita milioni 6 ntuku imwe na banki itemenyere tinya kulita mbeca nyingi ja tuka maka ni atia au ndio hapo ndio unaona inakuwa na shinda kidogo. So tunaambia ngavana pia naye angalia hayo mambo antu bara bakwali batikwalia ou bare alia nteto iririo kenda chiuma na chogochokwa intobia thirikari bitumiro bwega antu betu kenda bakara bwega. Daktari Mbijiwe aritite migambo eje kiri skulu ya Mount Kenya East Institute kiri kiatho kia mbere kiaritwa gwikirwa thumbi na akiongera kuga kwebirwo kigina kierobu na kuongerwa kwa BCA University kuntu bone bwithite bukiringithia aritwa na aciari antu anene mbeca ii aritwa batura kunenkerwa bathoma nacio beja kuri abaandikwa kugitagitwo gwacio igukwathiri muno kiri aritwa betu ndene ntura cietu muthiene kiri mwerekeri wa skuru eje Gacheri Muthuri na MC wa Korotwa ne baugite ana bonde te kumakania grade ira bagwete ne babati kwithira bagi kwa skuru kenda kuigwatira kosi chote ano bundi twale na kioneki kya kumba kwithira tukithithia empowerment kana tukia empower mwana ari omba kwithira ena skills iria omba ukiandika wewengwa kana kwandikwa kana kwiritira ngugi. Mwana no wate na aka very good mechanic, mwana no wate D na aka very good mason kana aka very good plumber. Kuma Kang'ethe wandini ya Bogita East gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera nteto cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutungi Kare.